Kongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Best Time TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda none tariki 30 z'ukwa mbere 2024. Aya makuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Kamonyi barashima umuryango My Doctor wabasanze mu muganda ukabasuzuma indwara zitandura. Nanone kandi umunyamabanga mukuru wa FPR Yaraze Gasamagera yagiriye uruzinduko mu Bushinwa. Hanze y'u Rwanda umukecuru mu Bushinwa yahisemo kuraga imbwa ze amamiliyoni kandi afite abana. Ni mu gihe kandi mu Bufaransa abahinzi bariye karungu bafunga imihanda yerekeza i Paris. Naho muri Iran yigaramye igitero cyagabwe ku birindiro bya Amerika muri Jordani. Ni amakuru mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana nugiye kuri Best Time TV. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Abaturage bo mu kagari ka Nyamirama mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo barashima abagize umuryango My Doctor babasanze ku musozi aho bari mu muganda rusange usoza ukwezi kwa Mutarama 2024 wo gucukura imirwanyasuri, bakabasuzuma indwara zitandura ndetse bakanabasobanurira byinshi kuri kanseri y'inkondo y'umura. Abaturage babanje gukora umuganda rusange, nyuma yaho bahabwa ibiganiro. Bamwe muri bo basuzumwa indwara zitandukanye. Mukandayisenga Clarisse utuye mu mudugudu wa Rugaragara ni umwe mu bisuzumishije, avuga ko nubwo yumvaga atarwaye yari afite gahunda yo kuzipimisha kuko yamenye ko indwara zitandura umuntu ashobora kuba zigendana atabizi. Ati nari mbifite muri gahunda, noneho by'akarusho aya mahirwe nari nyabonye hafi yanjye kuko no kwa muganga tujyayo ariko biduhenze. Mukandayisenga asanga muri iki gihe abantu badakwiye kumva barembye ngo babone kujya kwa muganga. Ati si byiza kujya kwa muganga ari uko urembye, wagakwiriye kuba uzi ko ubuzima bwawe buhagaze. Icyo gihe niyo usanze urwaye utari ubizi witabwo ukaba wakira mu buryo bworoshye indwara itaragera kure cyangwa ngo iguhitane. Muganga Ingabire Ange, umwe mu bagize umuryango My Doctor, umuryango ufasha abantu kumenya uburwayi bafite hakiri kare bakivuza mbere yuko indwara zibazahaza, avuga ko imibare igaragara ko abantu 20 mu bantu 100 bakunze kumenya ko barwaye indwara zandura, uburwayi bwageze kure akenshi bikanabahitana. Nanone kandi umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Yaraze Gasamagera tariki 29 Mutarama 2024 yagiriye uruzinduko rw'akazi mu Bushinwa ku butumire bw'ishyaka riri ku butegetsi muri icyo gihugu cya Communist Party of China. Umuryango wa FPR Inkotanyi binyujije kuri X batangaje ko uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango yagiriye mu Bushinwa rugamije gutsura umubano hagati y'amashyaka yombi. N'uruzinduko rwe Honorable Gasamagera yagiranye ibiganiro n'abayobozi bakuru b'ishyaka rya CPC, asura ishuri ry'iri shyaka n'ibigo birimo Huawei Technology, Alibaba ndetse n'indi mishinga y'iterambere ritangiza ibidukikije. Ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umubano mwiza ushingiye ku iterambere ry'abaturage babyo, ririmo ibikorwa n'inkunga zitandukanye zatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa bikubiye mu masezerano ibihugu byombi bifitanye. Mu mwaka wa 2018 u Rwanda n'Ubushinwa byasinyanye amasezerano 15 y'ubufatanye nyuma y'uruzinduko rwa perezida w'icyo gihugu Jinping yagiriye mu Rwanda. Ayo masezerano ari mu rwego rw'ubucuruzi, ishoramari, ingendo zo mu kirere, urwego rw'ubuzima n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Reka amakuru mu Rwanda tuyasureza ahubwo twubwire kuyavugwa hanze. Umukecuru w'umushinwakazi yahisemo gusigira imbwa ze n'injangwe akayabo ka miliyoni 20 z'amayuwani ngo mu madolari ni miliyoni 2,800. Avuga ko zakomeje kumuba hafi igihe cyose bitandukanye nuko abana be babigenje. Mu myaka yashize uyu mugore yakoze irage ry'uko yifuzaga umutungo we wazakoreshwa nyuma y'urupfu rwe. Avuga ko ibyo atunze byose byazahabwa hagati y'abana be 3 bose. Gusa aherutse guhindura ibitekerezo nyuma yo kubona uko abana be bamutereranye, mu gihe kandi uba ari bwo yari abakeneye cyane kubera intege nke zo mu zabukuru. Avuga ko nta n'umwe mu bana be wamusuye cyangwa se ngo ategure uko yajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho mu gihe yari arwaye. Ibyo rero byatumye yiyemeza gusigira umutungo we wose ibiremwa byamwitaho kandi bitigeze bimuva iruhande, imbwa n'injangwe ze. Uyu mukecuru kandi utuye mu mujyi wa Shanghai yahise ahindura irage yari yarakoze mbere, akorera icyo rikubiyemo icyifuzo cye cy'uko amafaranga ye yose yazakoreshwa mu kwita ku mbwa ze n'injangwe mu gihe azaba amaze gupfa. Ubw'amahirwe make uyu mukecuru wiswe Liu yasanze itegeko ryo mu Bushinwa ritemerera abantu kuraga imitungo yabo imbwa mu buryo butaziguye. Nyuma yo kubijyaho inama
n'umunyamategeko we Liu yabonye ubundi buryo yabikoramo, ashaka ivuriro ry'amatungo rigomba kuzasigara ryita ku mbwa ze yakundaga, rikaba ariryo rizasigarana umutungo we. Ikinyamakuru audit-central.com cyatangaje ko Liu yasizeho n'umuntu uzajya agenzura ko iryo vuriro ry'amatungo ridasesagura umutungo we kandi ko ryita ku mbwa ze n'injangwe ze neza. Bamwe mu nzobere mu by'amategeko bavuga ko hari icyizere ko abana ba Liu bashobora kuzegera nyina bakamusaba imbabazi, akaba yahindura ibitekerezo agahindura n'irage ku buryo izo mbwa ze n'injangwe ze zitaba bazungura zonyine. Nanone kandi reka tukubwire ko abahinzi bo mu Bufaransa bamaze iminsi bafashe inzira n'imodoka zabo zihinga berekeza mu mujyi mukuru wa Paris kwigaragambya bamagana uburyo umwuga wabo udahabwa agaciro kandi ari umwuga mwiza. Muri iyi myigaragambyo bavuga ko ibiciro umusaruro wabo ugurwaho bikomeje kujya hasi ndetse bagacibwa umusoro uhanitse ndetse no kuri ibyo bihingwa birutishwa ibyavuye mu mahanga. Aba bahinzi kandi binubira ko guverinoma ikomeje kubapyinagaza ikoresheje amategeko arengera ibidukikije. Guverinoma yashyizeho abapolisi basaga 15,000 mu mihanda ngo bahangane n'abigaragambya. Icyakora baburirwa kwirinda kugira icyo bakora gihungabanya uburenganzira bw'abahinzi. Kuri uyu wa mbere abo bahinzi berekeje i Paris bafunga imwe mu mihanda yerekeza muri uwo mujyi. Aba bahinzi kandi batangaje ko bagiye gukurikizaho guhagarika ibiribwa byose byoherezwa mu maguriro y'i Paris kugeza igihe guverinoma ifashe imyanzuro isubiza ibibazo byabo. Umuyobozi w'ihuriro ry'abahinzi bo mu Bufaransa FNC Arnaud Dirusiu yatangaje ko bategereje imyanzuro yihuse ya leta ku bibazo bayigejejeho ngo imyigaragambyo idafata indi ntera. Biteganyijwe ko guverinoma y'Ubufaransa itangaza imyanzuro mishya kuri uyu wa kabiri ku bibazo abahinzi bayigaragarije biyongereye ku yindi yafashwe mu cyumweru gishize. Nanone kandi reka twubwire ko leta ya Iran yahakanye yivuye inyuma uruhare mu gitero cyagabwe muri Jordani ku birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigahitana abasirikare 3 abandi batari bake bagakomereka. Umuvugizi wa guverinoma ya Iran yatangaje ikinyamakuru cy'iki gihugu IRN ko iki gihugu kigendera ku mahame ya Loni kandi ko nta Iran ihuriye n'igitero cyagabwe ku birindiro bya Amerika kandi nta n'uruhare urwo ari rwo rwose yaba yabigizemo. N'ubwa mbere abasirikare ba Amerika babarizwa muri iki gice bahitanwa n'igitero nk'iki kuva intambara ihanganishije umutwe wa Hamas na Israel yatangira. Nubwo nta urigamba iki gitero cyangwa ngo hagaragazwe uwabigizemo uruhare, umutwe witwaje intwaro wo muri Iraq Islamic Resistance watangaje ko ku cyumweru wagabye ibitero mu bice binyuranye hafi y'umupaka uhuza amajyaruguru y'uburasirazuba ya Jordani na Syria no mu nkambi iri hafi y'ibirindiro bya Amerika aho aba basirikare biciwe. Nyuma y'iki gitero, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko abakozi ibi bagomba kubiryozwa nk'uko bikwiye. Mwakoze gukomeza gukurikirana BizTime TV. Ibiganiro bya BizTime TV nagahoraho byo bagutegura amakuru kandi ngana yakugezaho. Nitwa Jean Harerimana.